Kuno eebbifamte kuno warra guyyaa kan kee ta'e eebbifamte kuno namni siif wal gahe kan hiriyaas ta'e alii ollaas ta'e xiqqaa fi guddaanis eebba sitti too'e xiqqaa fi guddaanis eebba sitti too'e ashama ashama wayyaa ijoollee har'a ashama wayyaa ijoollee har'a. Kunooti geessani eebbite isaanarra baga. Santa, vas. Ven. Tachi de madak. Khana Davis. Ini ukur deh. Tunggu kata. Kahar anda. Hindi message deh. Oh. Wih gede udah. Video arma. Nidi deh. Berarti dia mau tidur aja cungka, wih fibo di dia Lagi kasmadis. Wani khaif mo di dia, yo dia finje. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iga salamtaa jennee obboleeyyan keenya dhaamsa gabaabaa makkattiin nama jiru kun aanaa kombolichaa araddaa simirgeel saamte ganda dhaloota kiyyaatiin jira. Bakkattiin kun gaa bakkattiin taarikaatii tanaafiin kunoo goda kanaa amma qarreetu itti jigee meeboo qaqqabe ni garsiisa. Gonni kuni goda rooba keessatti gaafaan xiqqaa gaafaan re'ee tiisu gaafaan ani amata 8-7 gaafaan re'ee tiisu kunoo abbaan kiyyaa goda kana hogguu rooba dheeysinu arma keessaan seena gartee abboon keenya kunoo arma jala garbii takkaa jira sijaajaa inni sijaajaa firra kaa'eeti re'ee bira loowwan bira gartee ejjaa anaafi obboleeysi kiyya kaniin ani irra dhaladhe arma keessa hanga roobni qa'u bakkattiin tun bakka ashiitaa rooba keessa itti affeellan itti waaddannu gonni kun duratti goojjoo yeroo keessatti hin jaaranii tajjigaari jedhaniin akkasimiyo dajjigaari moo tajjigaari dajjigaarii jedhaniin gaa maqaatiitu akkuma na dura wal fakkaate kanaafiin isin daawwachiisuudhaaf bakka ganda dhaloota bakka gaafa baqaa gaafa sorgoo itti warri keenya nuun godaanan asii fi ganda gamaa kana gaafa amaarinii fi soomaalee wal dho'itu saniif gonni kun godanaa amata gartee 8 amata gartee 7 rooba keessa dheessuu turree biyyeetu itti na duraa gartee deebi'ee kanaaf mee waan boodhiisi amma eessaa banamaa miti cufameetii jira kunoo laal bakkattii rooba keessatti dheessine anaa xiqqaagaa goda kana
abboon keenya faan keessan ol naqanii ifi gaara kana waraabessaa jira gaara qacuu jedhaniin qacuudhaa hedduu jira leencaatiitu isii nyaata leencinis gaara kana ni jira akkasitti gartee tanaaf bakkattiin dhalootaa kun gaba waan jabduudha tanaaf kana gartee isin daawwachiifne mee gaattiidhaas isin garsiifna khaabii jedhanii biyya tanatti dhakaa dhawanii akkasi jimaa dhaabanii mee khaabuma sanii waxiqqoo ija irree isin baasisiifna daawwadhaa isiniin jenna buuqarreedha haadhuma kungaa miraaza keenya bakkatti abboorraa silaa'ees wanni nuti dhaallee nabii keenya alayhi salaatu wassalaami waan isarraa dhaalle kunis qabeenya hanga tokko harma jiru amata lama moo sadii keessaa guyyaa tokko dhufna kanaaf kunoo gaarri waraabessi jiru kana mukkeen kun kunoo qacuun tanafaa dhala qacuudhaan yoo ta'u gaaleen kunoo tana qacuun leenci nyaatu san isii tana laala kunoo tana qacuun waacuun ja'an san tana mukkeen dawaafaadha armeessa hedduu jira guddaan kun garbiidha yoon gaalee sittin suuyine te ja'an san kunoo laal kaniin amma harkisee gaffide kana gaalee ja'aniin tana kana barcaa teenya gaanii beeytan isinitti himu jireenya keenya kuni kun kana fakkaata gaa mee khaabiisan isin garsiif gaara waraabessi jiru jechu yoo waraabessa arguu baatan gaa haafnee isin garsiifna kun ammaas keessa ciisu jira miskiina rabbiiti haa ciisu yoo nu garsiisaa jirtan achi jala waa barreeysa waraabessan beeyne isin garsiif kunu armalaan bakkattiin duratti waraabesse irraa ka'ee nu dararu bakkattiin xaaxeessaadha haboon hurrubaan kana fakkaatu kun jira kanaa midusan kun harooreessan see ubbo kun xaaxeessa garuu hurrubaa san na fakkaata lakki harooreessi diriiraa dhala kanaaf wayirraa kute bakki waraabessi galu gaafa nuti re'ee tiisinu asi bakkattii tana ol qabila ammallee waraabessi arma keessa jira bakkattiin nuti itti guddanne re'ee tiisuu turre gaarri lammeessaa bakkinii re'ee tiisuu ture re'ee 60 geessu arma akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam jedhanitti gaara warra makaarraa re'ee tiisuun ture jedhani ما من الأنبياء أنبياء ترى نم تقول إلا الغنمة رأيتي سمالي جاني أتلي موجنان أن اللي رأيتي سون تري غارا ورا مكارا مالك أن تيسو في تري مالي في رأيتنا تيسون أكمان فولا فيسبوك خيارات يسندورا نانو كأيتي يدريت أياراتي رأي علمي سنگر سيسون نبي ربي صلى الله عليه وسلم رأي علمو تري harree yaabbachuu ture magaalaa keessa dhaqee galuu ture naa qaallichi je'e jaan sun guumana galche lafuma dhooyitanii ciciiftee siitii fi siitu intalatiyya fuudhaa je'een jaan kanaaf nama re'ee tiisuu bareetu namaan deemuu beekaa jechuu faradaa jaan hadiisni kun ammas if gadi qabuu keessa jiraa ja'an kanaafi bakkatti xiqqeenya kiyyaan re'ee tiisuu ture kuno akkana kunuunsi akkasin nu hubadha mee waan zamanuma kana ama sadii dura waaniin dalageegaa kuno waa laaftutti hin jirru Allahu akbar
Wayqiteedha. Kunoo tungaatti haareyaa ta amal lama dura amal lama musadiibbo guutee sadiif akhiis jirti. Jimaan kun eega dhaamne lafti tun duraan gadoodhaa soo bakkattiin tun qeerasanii goora gaduu hamtuudha. Akkanatti gatteessoo godhanii laala raaree akka godhan warra biyya teenyaa gaa warra gandaanan keessa dhaladhe kanaatiitu akkanatti itti nu bobbohee akkana gartee godhe mee haabii tana uni mul'atti haabiin tunasi mee jalaan jalaanis haramni biqileessan kun akkanatti ichi garsiis gaarrinis armarraa irra ol mul'ata. Gaara gamaa kanaa fi kunis gaara qacuujjaanis walumaa galatti gaara waraabessi galuu gaara kanatti itti qabamee gaara jaaniin san bakkattiin itti waraabessi natti dhufee mataa gubbaa isaa jiru uf arkee kunoo gaara san ilaa achirre'ee dhiiseetiin fiigaa manni keenya gaara kana duuba akkasi aabboo kiyya dhaqe gaaraan amma silkiitu as harkisee fide malee achi hiiqaadha. Gaara kana duuba manneen keenya achitti bineensina beetiin re'ee tiyyaas waraabessumaa dhiisee fiigaa hara abboo kiyyaa kutee aabboon kiyya fiigaatti dhufee manneen keenyarraa yaa subhaanallah waan xiqqeenyaa hin irraanfanne osoon bakka waraabessina beesan osoon amma jiraadhee isiniin garsiisa. Wati qogaarri hunnarra achi hiiqaa dhagaa'ii hunguutuun gaara qacuu ja'amamma. Kun hundi gaarri amma keenya hagamaa saniis kunoo gaara kana keessa amma manneen armatti jaaranii jiranii amma nammoo asiin qabu numa jira asiin hin qabne malee kunoo ganda gamasiisani manni keenya ooyiruurra jiru tokko achi kaan gaara kana duuba manni bakkattiin dhaloonni kiyya handhurtitti owwaalamte gaara kana gartee duuba sanii yoo rabbi fedhe inshaallah mee isin garsiifna. As keessaa deemnee bakkattiin amma jirru yoo dirree xayyaaraa bakkattiin itti qaraasisu jirru ta'us Oromiyaa fi naannoo adda addaa yoo ni fi daawaa deemnus bakkattiin itti dhalanne gaara kana kun obboleeyyan keenya haabii jedhanii meetana biitii tun guutuun akkanan lafaati bakkattiin tun lafti tun duraan gooroodha dhahaa cabsanii kunoo bakkattiin reefu irranna agartan san dirreechi gubbaati lafa jalaa dhawanii bakka kanaan ge'an haabii mee booni arkani mee itichi qabi nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama kadhachuurra hammaallatanii yoo qoraan cabsatanii qoraaniin fuula namaarraa if qabuu caala jedhanii kanaaf gaa waan namaa nyaachuu miti laffa'anii dafkanii dafka ofii nyaachuu jaa kitaabnini kanaaf inshaallah kuni kana fakkaataa ooyiruun tun amma maqaan isii gaara qacuu jennaani gaara kana haraashii itti qabuun ture bakkattiin jimaan jiru tun gaafa durattii bunaatiitu bakkattii tanarra ture daaga kana takka hagadii lama gamana sadii arma gubbaa afur gamana shan asuma keessa gaaxxii jedhaniin daaga jedhaniini bakkattiin bunnirra jiru yoo gaara bunaa jennaan duratti armahi bakkattiin loowwan funyoo qabuu ture ooyiruu nuu gadii tana
yogguun inni ani faagoorraa maqe takkaa faagarraa maqe abboon kiyya ta'uu diimaa jechaati dullaadhaan na dhawuu ture waxiqqo osoo dullaan aggadhiisuu hin ta'in akka gaafa kaan Abdallaan ilma Umar yogguu Aashaan fooxaa ka inni umraa goosisuu deemu fooxaa yogguu mormarraa if bante ulee harkasaa jirtuun akka nama gaala dhawutti isiidha. Gaala na deemi jechaati isiidha beekaa haa fooxaa firra ol deebiftu. Abboon keenyaas nu haraashii funyoo qabu ooyiruu gadiisan yogguunii fi karaarraa gorre alangeedhaan waxnu godha akka ta'uu diimaa jee ammoo inni nu dhabe malee dibootti miti beekaati akkas jaa dubbiin akka akkasiiti gaa'ee obboleeyyan keenya isinis warri nu daawwattan baarakallaahu fiikum galatoomaa jabaadhaa isiniin jenna daa'inni hammachi ol gonniniin isin garsiisee fi hagaattii kunii fi hattiyaan hangi kun gaara kan ammaasiis waxiqqo gubbaa miraaza abboon keenya nu baase nasiibatti gaa amal lamaa sadii keessaa dhufnuus hattuus biyyarra haa qabu tahattuun armarraa hafarsitees sadaqmannuu qabamti hattuufaadhaa gaa bakka hunda ni jijjirti hattuuni kanaaf insha Allah arra guyyaanis guyyaa juma'aati asrii juma'aati wogabbuuna kanaaf du'aayis rabbi nu haa qeebalu jechaa warri du'aa irra jirtanis khayrii hundoolletti rabbi isinii haa qabu balaa rabbi isinirraa haa qabu kanaaf insha Allah jabaadhaa gaara akka uumamaa akka duraanii gartee jiru bakka san jirra kan mukni isaa danniin isaa gartee hin tuqamin asii bakka ittiin jirru garbiin isiinin amma jala jiru tunii fi tagamanaa tunis taniin loowwanii guuruu ture garbiin tun irra bahe gurroo jaaniiti qabdi guyyaa tokko isin garsiiseetiin ture na fakkaatti arma jala hoo jirti amman dhaltuu jaane gurroo jaanii waan diddimtuu takka dhalti sanfaadha re'ee faadhaa guurra loowwan faadhaa guurra isiin tun qoreen qabdu akkaan gaafa dura yaadadhuutti ta qoree hedduun qabne loowwanii guurra ni qabdi yoo meelaa qoree hedduun qabdu ta qoree hedduun qabne tana loowwan hedduu nyaatanii tajjigaadha akkachi oliisan bakkattii amma gaaxamte tanarraa tokkootiitu bade lamaatiitu gartee ture kanaafuu gaa warri immoo bakkattii kanaa kanan beeyne laata eessuma jechuun ni malaa fi akkana gaa waan xiqqeenyaan bira dabarree akkuma Harargee lixaa keessa haroo dhuunee ilmii qara'uudhaaf bakka hedduu isin garsiifne kunis ganda dhalootaati akkasin nu beeka aanaa kombolchaa araddaa simirgeel ganda saamtee jedhamu saamtee wannitti jedhamaniifis abbaatiitu ilmaan lama dhalee eenna xoora boo jennaan tokko anaasi xooraa jee xiqqaa du'aa'ii godhe du'aa'ii ilmaa du'aa'ii abbaa saamee sanirra saamte jedhaniini foon hin saamne maallaqa ol hin saamne saamte wanni jedhaniif sanii saamtee tun sadii takka ta ganda keenyaa tana takka ta lakkuu gamaa sani takka oomeetami moo ta saqaa ta gadiisan saamte sadii saamte sadeen jetti dhalaan biyya tana yogguu iyyitu bishaan saamte sadeen jaanii galaanni guddaan achi walit dhufa dhalaan biyya tana yogguu iyyitu saamte sadeen jettee iyyiti hogguu jaarsi tume faa yogguu loowwan hallayyaa seene faa deemigaa akkanumatti waan dhalaa iyyisiisu walumatti qabii kanaaf arra bakka akkanaatii gartee jirraa daa'iniin ani funyoo keessa qabuu ture yoo qilleensa keessaa nu baasuu baate daaga keenya guddaa raaree bakka nuu gadii kanaa ani walumaa galatti waan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam isarraa waan dhaalle biyya raabsisiisu jirra bakkattii handhurti teenya jirtu tanaas guyyaa gartee dhufnee ilaaluun rahimaa bakkattii kana jira obboleeyyantu as jira adaadaa adii ilmaan adeerranii ilmaan eeysummanii kanaaf keessa rahima laaluudhaaf bakkattii kana dhufna hanga fedhellee yoonii fi tahuu
akka hubbul waxan waan ja'an takka jaalalti biyyaa uumama waan ja'an biyya ofii jaallatuun uumama waan ja'an san calaqqifti isinii walumaa galatti insha Allah du'aay asrii boodaata guyyaa juma'aadha isii irra jirtan rabbi nu haa qeebalu du'aay asrii guyyaa juma'aadha rabbi nu haa waafaqu khayrii hunda walitti rabbi nu haa qabu kafayyaan qabnellee rabbi nu haa aafiyyu rizqiin itti qallattellee rabbi isinii haa kennu hafuudha barbaadu teheeruma barbaaddu mara keessan ka dhimmi adda addaa isinii jiru haajaa rabbi isin haa baasu du'aay rabbi nu haa qeebalu asrii guyyaa juma'aa rabbi nu haa waafaqu khayrii hunda walitti rabbi nu haa qabu balaa rabbi nurraa haa qabu abboo keenya kanu dhale ummii teenya tanu dhalte nama haqa nurraa qabu mara isaanii rabbi jannata haa kennuufi jannata rabbi haa kennuufi nun laffa'anii nu guddisanii jannata rabbi haa kennuufi biyya tanallee biyya diinii diinagdee hin beekamte rabbi nu haa godhu ulamaa'ilee teenya umrii rabbi nu haa dheereysu addunyaarraa galan jannata rabbi haa kennuufi warra nu hordoftaniis mara keeysan barnoota jirtan barnoota isinii haa laaffisu qilleensarraa fi lafatti warra barnoota jirtan barsiisu jirtan warra if boodan deebine warra addunyaan isiniin shaakal san rabbi isin haa godhuun isiniin ja'a addunyaarraa yoomamma guyyuma fedhe taanaan godaanuuf jiraanna deemuuf jiraanna akkuma Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu jeetti sodaa rabbii jechuun rabbi sodaachuu wanni inni irratti haasawe waa afuri sodaan rabbi al imaanu bitanziil quraana rabbiitti amanuudha wal izdaadu liyoomi rahiil guyyaa qiyaamaatiif sinqeeffachuudha wal qanaa'atu bil qaliil xiqqoo qabdu nageen bololini alhamdulillah hanganaan qabaa jettee hangasuma amanfachuudha kanarraa wanni niin barbaadu guyyaa qiyaamaatiif sinqeeffachuu akka aliyyiin jeesanitti haaja baannee khayrii carraaqannu akka hamtuurraa wal tiisinu balaa rabbi nurraa haa qabu khayrii irratti warra wal hordofu rabbi nu haa godhu balaa rabbi nurraa haa qabu yaada muraada rabbi nu haa guutu khayrii hunda walitti rabbi isinii haa qabu hamtu rabbi isinirraa haa qabu diinii diinagdee lechuu waliin rabbi nu haa kennu warroota diin moggaa dhaabbate bira rabbi nu haa dhaabbatu biyya teenya biyya diinii diinagdee hin beekamte rabbi nu haa taasisu du'aay rabbi nu haa qeebalu fayyaa qabnullee rabbi nurraa hin fudhatin fayyaa qabnu rabbi nurraa hin fudhatin fayyaa qabnu rabbi nurraa hin fudhatin fayyaa dhabe rabbi nu haa aafi warra armarraa aamin jettaniis dhimma keessan ka adda addaa haajaa keessan ka adda addaa mara rabbi isin haa baasuun isiniin ja'a du'aay isin duwwatti isiniif goona amma hangana nuu guddifadha meegaa namni ganaa dubbifnuus gartee ni jira aduun hin teeysu hidhuun taatu ni deemti kunoo arma dhufnaaniin seenaa dabartee tan bakkattii tanaa na yaadachiifte hanga kana taariika naa xiqqaa naa qoloon deemu qoloo maal shilingiidhaan namaa bitamu gaafa sanii qofoota akka armaa ol kaayyannee qamisaa sifirraa qabdi armarratti ol fannifanna akkanatti naa qoloo dhaan deemuun gaara kana keessa re'ee tiisuu ture gaafa san muumma ximar ja'anii muumma ximar irratti aana kum alif baataasaa qaraanee aana kumiin qara'a kunoo ganda olii sani bakka ganda bakka mana keenyaa san innini gaafa san juuzii amma faatihaa gad guyyaa faatihaa kismidaal nuu godhan akka wahiittiin gammade guyyaa san arra faatihaa seene je'eetiin akkaan gammade gaafni niin je'u kun gaafaan juuzii ammaa gartee qara'uu ture alhamdulillah sheyni sanii isini du'ee jannata rabbi haa kennuuf biyya tana keessa namni an quraana bira dhaqee quraana alumatti hin fixe tokko shee adamee jaaniin tokko shee borishe jaaniin tokko shee muumma ximarii sheekii asheekul awwal sheyni kiyye sheyni irraa dura haganamo yogguunii fi qaraan alif magan baa magan taa magan saa magan jennee yogguunii fi ganama gartee qaraanu attahayyaatu lillaahi wassalawaatu jee khasalaata nu qabsiise muumma ximar jaaniini fuula rabbii deemee jira sheeka kiyya ka jalqabaati jannata rabbi haa kennuuf shee borishe jaaniin kaanis
fuula rabbii deemee jannata rabbii haa kennuuf kaan shee aadamee jedhaniini guyyaa wannajmi seene'anii wannajmi booda aba isaaniin biyyaa deeme osoon quraana jidduudhatti yogguun ganda dhufe hanga sumaa huntaa'u jeetiin fabi'ayyi aalaa'i rabbika tatamaara yogguunii fi suuratu najmi bakka san yogguu ge'u ummata keenya ni beeytan gaa guyyaa akka wadaajaatii fi maal malee quraana kana dila san darsiisin oofan ni fabi'ayyi aalaa'i rabbika tatamaara jennaan akka si quraanni irra kam jaamee usmaan laali bakka tana naan je akka waan ammaatti yaadadha amma isumaan kana jaa sheekha kunoo isumaan kana jaa kaayin je fabi'ayyi aalaa'i rabbika tatamaara jennaan akka isumaa jaa oofii naan je kanaaf sheeka kiyya ka sheeka lammee isaati inni addunyaarraa gale sheekootiin biyya tanarraa quraana bira dhaqe osoo guutuurra qara'uun tahin sheeka sadii sheeyniin quraana irra qaree'u jaarsoo kanaani keessani jira gamana gartee hara mulluu kana gartee isaa qooyi jalani jira harargee lixaa bakkattiin quraana garteeniin tolfadhe jeeni jira ati quraana an musaafirruma keessattiin fixe guyyaan dhufummoo du'aayin sii godha jee abboon kiyya korbeessa tokko naa qalee sheekootii tantee hunda yaami jee shee burii shee yaame shee adame yaame shee inni kaan san durattuu gartee eega du'e ture kanaaf inshaallah taariika gaa guutummaa haasa'uudhaaf yeroon qabu nu ulfaadhaa nu galatooma nu hordofuu keessaniif hunda keessan balaa rabbi isinirra haa qabu waan isin yaachisa isinirra haa qabu khayrii hunda walitti rabbi nu haa qabu hamtu rabbi nurraa haa qabu jaalala nabii keenyaa jaalala rabbi nu haa kennu du'aayi maqbuul rabbi nu haa godhu du'aayi hajji kadhannee dhufne sun ta'achiin nama hunda kadhanne san rabbi nu haa qeebalu du'aayi maqbuul rabbi nu haa godhu آمين 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته silaa isin waa caqasuunuma feetanii ana amnarra jiru kanaatiitu saamte sadeen bakkattiin bishaan walit dhufu kunoo ganda san walakkaadha achi mitiibbo amma kana armaan gad saqa ja'aniini arma duwwaan gaara kana duwwaan bakkee achi gubbaan jaarsoodha gandi habootiyyaa faan ganda kana caffee aannanii ja'anii achi gubbaan ganda handhura ummaatiyyaati bakki ummaan tiyyatti dhalatte caffee aannanii ganda kana gubbaadha gandi hun ganda maal ja'aniin bo ganda hullooti silkiitiitu harkisee as fide malee gaa hagadii lakkuudha kanaan baanaa bara kan mana duraa ganda hulloo ja'aniin kana silkiitiitu oofee arma fide malee wannichi hiixuudha beeka kunoo yogguu fagaatte kana fakkaata silkii tanaatiitu harkisee fiduu irratti ni qaraate na fakkaatti kanaaf ganda ummaatiyyaa ganda handhurtii ummaatiyyaa jirtu arma gubba bakki amma jiru tun ganda dhaloota abbaa kiyyaa ganda dhaloota kiyyaati naa ulfaadha galatooma naa jiraadha khayrii irratti wal kakaasa da'awaa khutbaa arraatii fi daawaa arra goonee fi khutbaa arraa hordofaa akka nu hordoftan jechuu abdiidhaan gartee qaba kanaaf khutbaan arraa wanni irraa masjiida kombolchaa masjiida raaree keessa goone waan arrabaatii feesbuuka kiyya jala seenaamee waan san caqasaa arraba keessaniif eegaa bida'aa nabi jaallanne jettanii warra dibbee cafaqu hin hordofinaan isiniin ja'a barakallahu fiikum salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu